hari byinshi byabaye byihuse Angeli, hari byinshi byabaye byihuse. Ubwo nari mu gihugu cy'Ubufaransa ndikumvugana nawe, nzi ngo ndikumvugana na Janita, sinigeze menya ko ari inzira Imana yaneguriye kugira ngo nzimbane n'umukobwa mwiza nkawe. Angeli, byemere ndagukunda, ndagukunda cyane Angeli. Angeli, regarde-moi dans mes yeux et dis-moi ce que tu veux. Ndagukunda sinokuvanga, niyo ndahiro yacu. Nimushaka ko tuva hano tukigira kure y'abatubabaza, anje ndabikora. Ngo tugende Angeli, please. Kubera kuri kuragerageza kumbabaza anje nta mahoro mfise kuva aho wambwiriye bijya bintu ko uzozinda kugenda, anje nta mahoro ndaro. Sindi ko ndiyumvisha ko ari wowe ugomba ugende kure yanje usigiye Janita wenyine kandi uzirinza ko namukunda. Anje Janita sinigeze ndamukunda. Ndagusavye rekera ivyo bintu, nange n'umuntu ahavaza asanga turi kumwe. No. Angeli kakugenda. Uzi impamvu naje ngaho? Anje nukugira basi umutima wanje ko bwa tukanira inshuro ya nyuma. Anje umutima wanje urakukeneye, ndagukunda cyane. Andi basi ndagusaba iki? Ndabizi ugiye kure y'amaso yacu, ariko nugiye kure y'umutima wacu. Iyo uzoba uri hose ndakwinginze basi ntuze ugira unyibagire, uze ugira unyibutse wamunyibuka ibihe byose. Ndabizi ugiye kure y'amaso yacu, ariko nugiye kure y'umutima wacu.